sinong lang nga nagsinong sikulong nga uwei ukna ubana kasnong sekolong west hill ubadang puleh ka class ke bakat wei HFGEM Higher Secondary School Nongspung West Hill District ula tresitom bat ban pen I kasap ke bamu udon kata kalong ban dro ye kijing dro ki babun jan habayo ban ye keren bat uni ukna ulong ba uju smart ban rokai ya ki ki ba pen itenat bat ki ba pen bernia ya ki nong pekai nadu bau dang kam kena bat haduk mentah haba ulah kam sandru uju so tenat bandro lane ban pertubut wat je kidur kidar ki baladon luparu bat uneu kena uli thu baya mentah udon ya kejeng angnut ban late school bha bat ban pendap ya kejeng pule jung ndrei uli thu ban namar kejeng kerdu palan bunsin uju pepru ban late school uhap ban late belasngi kum si benta ban kampen sting ya kejing ban kia hakiki mikik pa jung ula ong ru baya menta watla udang don ha kejing pule namar kejing kerdu palan balada don kiba don kam ban khot belasngi kano kajaj jing bela ne ban dro ukloi ban laikat ba ila ula ong nga ting just sinong lang nga nagsinong sikulong nga kadang school lang ba nga don kejing kerdu hayang sem kadang nga puan man bela teng por balai pada don kiba kam dro ban sumpah kadang por balai kita kemud keta bidang di skor bidang di kelas iya keta kelas 11 no bidang di skor keta ngalit sekolah FGM Higher Secondary School Spung. Oh, kusur badon spung. Tikemur lada don kino ki badon kam bandro jing dro lada ki khot hakapor pilai kemud pilai ben. Ngalit korban. Kemud pim lapor man kasni ben lek tre lek belana ni kuno. Lap deh. Kemud final school. Oh, tikemur ke sudai tang jing lek bela patan jung pi. Dok lesbon lada don kino ki badon kam bandro jing dro. Kita sekhot ya pi kemud ing sutu lada pilai pi kloi ban yara beki. Dok lesbon mah.